Republika Srpska ostaje stabilna uprkos neovlašćenom i nelegalnom intervencionizmu, čiji je cilj ugrožavanje političke situacije u Srpskoj, rekao je predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. Očujemo, dakle SNSD, to je poznato, mogu ponoviti, bilo kakvu mogućnost da se prihvati legitimitet Šmita, da je to za nas apsolutno neprihvatljivo, da on nema taj legitimitet, da u tom pogledu apsolutno mislimo da treba se odustati od tih, da ne kažem, manifestacija nemoći s njegove strane i da mi nećemo prihvatiti ni jednu njegovu odluku kao što je to utvrđeno zakonom koji je proglašen u službenom glasniku i koji je stupio na snagu ovdje u Republici Srpskoj. Dakle, bilo šta on odluči ili djeluje za nas nije obavezujuće, on ne može da uđe u nijednu instituciju u instituciju Republike Srpske. Bilo s kim da se želi sastati, njemu nije na raspolaganju to što on misli da jeste, njemu je to savršeno jasno. Vidim da je odustao da dolazi danas u Banja Luku, to može da bude korisno u smislu njegovog shvatanja da ovdje nije dobro došao i mislim da smo mi akcije koje smo vodili na tome da njegovu poziciju na najbolji mogući način raskrinkamo jeste vezano upravo za naše stavove o tome da on ovdje nije dobro došao, da zbog aktualne situacije moguće i destabilizacija pa do i nasilja i da u tom pogledu on je taj koji izaziva i da bi bilo dobro da se ne primjenjuje nikakva sila i da on u suštini najbolje zaobiđe Republiku Srpsku u najširem mogućem krugu. A ako baš bude morao prolaz kad odlazi kući na odmor u Njemačku, onda da to brzo proleti kroz Republiku Srpsku, što je moguće prije. Ako ide autom, ali ne ide, on ide avionom. U svakom slučaju, dakle, njegova uloga i sramno nametanje zakona, odluka, apsolutno treba biti odbačeno i SNSD to čini zajedno sa svojim koalicijnim partnerima na veoma vidljiv način. Dodik je poručio da je na sednici razgovarano o aktuelnom stanju u Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine, o regionalnim pitanjima koja se nameću, te o pripremama za 7. sabor SNSD-a koji će biti održan 30. septembra u Doboju.